I u toj službi se kaže da su ustaše za svoju revnost u zlu, dobro znanu svima, pohvale dobili iz pakla i Rima. Kada bi se ostvarila ekumenska želja za sjedinjenjem, po znacima navoda, onda bi mi morali da se molimo za zastupništvo i starcu Vukašinu i blaženom Alojziju. Jer jedno plućno krilo zapadno proglasilo je njega za sveca, a ovo drugo istočno, kako kažu neki naši pametni teolozi, proglasilo je starca Vukašina za sveca, pa su sad obojica se zajedno mole pred prestolom Svevišnjega. Ne dao Bog da je tako i nije tako, jer tamo gde je Stepinac ne može biti starac Vukašin i obrnuto.